السلام على رسول الأمين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو قبابة دقيقة شننجين علماء إسلامة دبرتين تكا جارسا أفي تيفيو دنفت دانسي كجرم يوكان أفان أربات رقسي كجرم كان حرام مو حلال جارساف جارترا دبتاج الروان إسني قلوق أكا يوكا علماء قرداء كشيخ صالح العثيمين والشيخ الألباني أكا علماء قرداء كان أولتنا مربي صداتون قرتنا علماء كو وهي الراجل أن كأني يجعل فتيمت دبرتين جارسا أفي تيفيو دنفتي جران دانسي يو قوت أصو موسيقى وهي اتنبنن إسني قالوا موسيقى أصو اتنبنن bakka namni isii bira hin jirretti jaarsa ufii kana gammachiisuudhaaf yoo isa afotti xabatte yoo isa afotti sagalee bareedaan isa faarsitee si jaaladha maali jette jecha bareedaa rabbii walitti nama hin buufne jaarsa ufiiti yoo jette afaan kennatti sirbuma dhaamiti afaanii waa jechuun si jaaladha siif bootaa qabaa ati abbaa mana kiyyaati waan garagaraa jette yoo isa faarsite akkasuma isa afotti yoo dannafte jaarsa ufii kanaaf jaartiin jaarsaaf jechuudha harama tahuu miti ufiyyuu barbaachisaadha jedhan hayyoonni islaamaa kun maaliif jennaani tokkoffaa ija isaa gadi qabdii jedhan haramarraa itti tamattu'a taha dubartii biraa ta'an baata dannaftu ta'asatti utaaltu bakka agarteetti utaaltu way akkam namatti tolti jedhee tabirootti hin haafahu jaartiin isaatu manatti isa gammachiifti waan taateef olii gadi hin laalu wanni harama isarratti godhen jiru jedhan garuu wanni isaan jedhan maa inni isaa fi isii qofa jedduu tahuu qaba muuziqaa itti banattee osoo hin taane akkanumatti aadima kana isaaf yooka daansii gootu taate jaartiin haramaa miti jedhan kuni waan haarawaa har'a isinitti as dhufee miti jedhan maaliif waan akkanaa kana beekuun barbaachisaadha dubartiin gariin fakkeenyaaf jaarsuma biratti hijaaba uffattee teettutu jira akkanan sochoone jecha jaarsa kee kana wanni kana dhumaan mirqaantee as utaaltee achi utaaltee isa gammachiisuu qabda mana keessaa jechuuf ulamaa'in islaamaa irraa dubbatan isinii galee akka nama yookaa imaana addaa wahii wanni addaa wahii har'a gadi bu'ee hin godhatinaati waan ulamaa'in hayyoonni beeytonni jedhan kana hubadhaa laalaa maalirraa jedhan waan kana jedha akkasitti laalaa isiniin jedha salaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuhu ka irraa dubbanne ka jaarsaa fi jaartii qofa sanuu bakka namni bira hin jirretti jechuudha muuziqaa itti banatanii lafa waliin dhiitan hin jenne sanillee afaanumaan isaa sirbite yookaa ufumaa harakaata isa afotti gootee jechaadha qaamuma isiitiin isaa dannafte kun homa takka ufiifuu khayrii itti argattiyyuu jedhan bira dabre isa gammachiifte waan taateef jaarsa ufii tole jette waan taateef akkana godhi jechuun hin qabu jedhan hubadha akkasitti